Thank you so much, Samson E.T. Jr. Pilihan si Lelike, babang solun Jumi jamporong kualun kilo labang bukan ikat cenglong, jual person tado lapen ke alangi hano, karbiang mong idol ke ceng si a winner lo, jual person na platform journey pe situ karbi lun lang person long sami lun, akini long pon lo si Jumi, krekce itu pekpon long lo lagi. Lasi Choroparlo laba Anglo Musical Society yana naguma pasan ina po sa platform ti konti ko. Tante season 3 winner Rajan Sinha lang sami ko pini kasi sabi do journey nang idun umida do si Jotano. Tante no na bakit Karbi yung idol singing competition na lang kang Kansai abang program pila tike judges alam ito man hinted sa special performance do lasi mga bang hindi Ake hai Sarhi Rompi judge alam ni Pansi jahan pota alam ni Pansi ni man kido pogo pen karjo je Pansi ni je pila Tante kadogo besami asik chipel Richard Pisina alam ni Henlo babang so Karbiang long idol along Kampung Kansai bang pu atike judge ake hai Sarhi
Rompi, renowned singer. Lasin mga bangki, alam yung intensiya jong pangki jumesen ang parjo ko. Tolong si Bina, kasih tolong. Kalian lo idol, dulu kecil pada yang musim kacing hon mau marah tapi deh. Pasal ni lo kasih tolong, itu kacing hon naik. Kalian lo MP akhirnya, amor simplisok tapi deh. Akhirnya, abis dari insan itu, ele, tapi deh harus ada ele akhirnya terus johan tapi deh. Kalian lo itu kacing hon naik. District Commissioner Baido lapente anuhi sarko sarki ketua lapente ditum kecingpen inside apel yun sepi akhirnya barigang tapi lapente pilih kejitom kuthot itu kecing online yun baring yun sepi baring lo akhirnya kui hajur kamen tapi kecil online pada angkong digital society lo, meku fencing lo, kongsulma, kado itu tanda dia, ni kan sama ni kalau kado pasti kado, lu kiri apa jadi apa? Angka hote, devale tote, kami huwe tansi jati, nane nane, sini jati, nane nane, sekaro bine, dunia kamu.
Charo Carlo, hai sa hirong di kansyon halang like lum barin lum se polo Charo Carlo